sithembele kuwe siphinde sibonane sizwe baba Nkosi sizwe singabakho sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe singabakho sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala ngenhliziyo ezilukhuni nangemzimba ebuthakathaka sicela usiqinise Nkosi siphilele wena sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe singabakho sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe singabakho sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sizwe baba Nkosi sizwe siyakhala sanubuwe themba Jesu kuze singobi sithu Sathane kuthi makunzima sikuqe sikhuleke kuwe Sanibonani lonke. Ngithanda ukulibingelela ngegama leNkosi. Igama lami ngikhule kaNyuma, ngicula ku-Redemption Sounds. Ngithanda ukulazisa i-Redemption Sounds seyinalo i-DVD lesibili elinesihloko esithi Sizwe Baba. Singabala eBhayibhelini sithola kuRomans 12:12 ivesi elithi thokozani ethembeni nibekezele ekuhluphekeni niphikelele ekukhulekeni. Ekuhambeni kwethu emhlabeni kuningi esihlangana nakho, ziningi izinto esibhekana nazo, kodwa le DVD lizasiqinisa asizweni ke nasi ingoma siyalandelana.